kažemo, rekli smo, znači, ovo je sad ta Libanova vikendica takozvana. Ovdje smo mi prvi punkt imali podjele hrane, kad smo dobijali hranu iz centralne kuhinje, iz TMD-a, uzimali, dijelili ovdje, zadužili jednog, ja mislim da je prvi podjelu hrane vršio Mujić Rami, zvani Kum, svi ga znate, ovi borci, ovi mlađi, eto, da ostane u nekakvoj Kum koji smo zadužili da dijeli hranu. Ovdje su vodovi spavali, znači, na smjenu, i bila tu jedna vikendica, srušena je, napravljena druga, vodovi spavali, Čušćanski vod je isto tako imao svoj udio, svoj red, spavali su jedni u kamionu, jedni tamo u sobi. I dežurali ovdje, sad ćemo na sljedeći punkt, na sljedeću tačku, to je Stojanovača. I tu smo, znači, tu je nekakva prva naša borbena linija bila na Stojanovači, mitraljezko gnijezdo i ostalo razvijeno prema tamo onoj takozvanoj Rokanovoj njivi. Tu je punkt bio sljedeći, gdje smo kasnije uspostavili opet liniju prema Vučkovcima preko Hrastovica. A to su sve bile patrole, izviđačke patrole koje su obilazile povremeno, ujutru, na podne, ne znam, ja navečer 2 puta i tako dalje. Da ne bi sad spominjao imena koji su patrolirali i prolazili, to smo sad pomjerili, znači, na Stojanovaču. Ovdje je bio taj punkt podjele hrane i ovdje je bilo sabiranje tih vodova i dalje smo držali liniju. Sad ćemo, kad odemo sa Stojanovače, prema Hećima i Guvama, ispod naših kuća, dole, ispod Gluhičkih kuća, ispod Hećima, znači, ispod samih kuća. Nismo ni mi saznali, tako je bila organizacija da smo, znači, samo ispod svojih, kasnije su se linije sve pomjerale dalje i dalje i dalje i dok nismo ušli tamo do Avramovine do Raskreća, Avramovine do Raskreća, tu smo zauzeli i onda smo dalje pomjerali tamo prema Avramovini i tako dalje. Evo, ako ima još ko Lato, Mirče i od vas neko dodat, ako sam šta pogriješio, što kaže onaj Bujno. Samo nam reci kako je Kum Taire pravo. Ja. Ovo da ispričam, Kuma smo zadužili za podjelu hrane i ja sam iz TMD-a istrebao, ne znam, možda 100 tanjira i tako dalje. Svaki dan dolazimo, Kume, gdje su tanjiri? Kaže, ne znam, tu su negdje. Gdje su tanjiri? A on nije pravo, on je samo bacao u ostrge, dole bilo ostrge iz vikendice. Moram ispričati to. I na kraju smo morali smijeniti Kuma jer nije htio krat, poslali ga, dali mu pušku, ošao na liniju, a drugog smo zadužili, ne znam ko je bio sljedeći, ne mogu se sad sjetiti. Ja, pa bilo... Poštovani suborci, poštovani suborci, komšije, prijatelji i omladino, želim da vam kažem da put koji ste prošli je otprilike, ne otprilike, nego fakat činjenica i put kojim je prošla četa 3. bataljona. Šta hoću da vam kažem? Ta razvoj kroz razvijanje čete je išlo otprilike tim putem, od punkta pa do ozbiljnijeg punkta i do dijela linije koji je prvi put prešao jednu ozbiljnu vojnu doktrinu. Ovdje je bila linija, kako vidimo, znači, uspostavljena po svim vojnim pravilima i doktrinama, obezbijeđena mitraljezskim gnijezdom, protivoklopnim obezbijeđenjem i takozvanim isturenim bosom koji se nalazio dole u Šljiviku. Striktno što se tiče događaja, neću se toliko obazirati na njih, više bi se obratio ovoj omladini. Sama ova organizacija svega ovoga je proistekla iz kojekakvih omladinskih organizacija, udruženja, sekcija mjesne zajednice. Zato se obraćam vama. Obraćam se vama da vam kažem, budite aktivni, budite društveno aktivni kako bi u svakom momentu mogli odgovoriti svim zadacima. Jer omladina koja je aktivna brzo se organizuje bilo kakvu, ako treba jedinicu, vojnu postrojbu ili nešto, ili za pomoć društvu. Vidjeli ste kako su vaši roditelji bili ozbiljni u branjenju države, u odbrani vaših života, u odbrani svega ovog što imamo. Neki kažu nismo dobili mnogo iz rata, ja kažem jesmo, dobili smo slobodu, nismo u situaciji ko što su mnoge porodice, da ne navodim Odriče, Brčkog, morali da ostave svoje kuće gdje su im živjeli djedovi, pradjedovi. Mi smo ostali svoji na svome i slobodno sad ovdje i bilo gdje drugo mi možemo da govorimo. I to je jedan
od rezultata naše borbe. Šta još želim da kažem ovoj omladini? Kako da se borite? Normalno vi nemate prilike i hvala Bogu da nemate prilike da uzmete pušku u ruke i ona vama ne treba. Budite dobri đaci, dobri studenti, budite vrijedni radnici na svojim radnim mjestima, izborite se za svoj položaj u društvu. Nemojte stalno kukat, ne daju nam ovi starci mjesta, nisu nikome ništa dali ni nama, znači izborite se, vi ste pametni, mladi, organizujte se, jer poslije borbe s puškom slijedi borba knjigom, olovkom, pameću. Vi ste mladi, pametni, izborite se za to. Borcima još jednom poručujem, nemojte samo kukat. Bili ste dobri borci u ratu s pušku. Sad, bilo šta da u ovom društvu ne valja, vi možete preduzeti isto to. Isto možete se boriti bez puške, postoji načini, uključite se u to, budite aktivni. Toliko, gospodo, ja sam imao toliko, hvala vam i izvinjavam se ako sam... Tu je bara najniža tačka. Iskoristio bih priliku da posalamim i pozdravim porodice šehida, naše borce, uvažene goste, mještane naše mjesne zajednice i sve prisutne. Hvala vam što ste svojim prisustvom uveličali ovu današnju svečanost. Danas smo prvenstveno tu da se zahvalimo našim šehidima koji su dali svoje živote za odbranu naše domovine Bosne i Hercegovine. Ja lično osjećam obavezu da pozovem moju generaciju kao djecu rata, kao i mlade generacije, da ova manifestacija postane tradicija s ciljem da se ne zaboravi ono što nam se svima desilo, odnosno da se zlo nikada više ne ponovi. Hvala vam još jednom u moje lično ime i u ime ljudi koji su učestvovali u organizaciji ove manifestacije. Hvala vam. Do kraja 1992. godine ova ratna jedinica u svom sastavu imala 9 formacijskih vodova koji su bili raspoređeni na formacijskim linijama. Protivoklopnu grupu, 2 interventne jedinice i sopstvenu logistiku, čija je popuna sa ljudstvom vršena uglavnom od lokalnog stanovništva. Ali ne treba zaboraviti i one koji su se priključili našoj jedinici sa područja drugih opština. Borci ove jedinice, iako slabo naoružani, nikad nisu uzmakli neprijateljskim snagama.
prilikom pokušaja proboja neprijateljskih snaga na pravcu Amramovi na Kerep, prvi su se oružano sukobili sa tim snagama, te u saradnji sa združnim jedinicama 107. zarobili borbeno vozilo sa naoružanjem, a neprijatelja potisnuli i nanijeli mu gubitke u ljudstvu. Ova jedinica je jedina u 107. viteškoj motorizovanoj brigadi koja još od 1992. godine, kada su neprijateljske snage svakodnevno zauzimale teritoriju Gradačca, pomjerila svoju liniju odbrane duboko u neprijateljsku teritoriju, te tako osigurala taktičku prednost nad neprijateljem, a stanovništvu mjesne zajednice obezbijedila bezbjedan život. Skoro svi borci ove jedinice bili su angažovani na drugim ratištima u zoni odgovornosti 107. Pa bi od tog naveo Liporašće, Požarike, industrijsku zonu, Novarić i drugo. Te su tako dali veliki doprinos u odbrani našeg grada, kao i angažovanju u zoni odgovornosti drugog korpusa. Veliki je uspjeh boraca ove jedinice, to što nikad naše njive, naše šume, naše mahale nisu bile zauzete od strane neprijatelja. Naše stanovništvo nikad nije protjerano sa svog ognjišta, niti je neprijatelj od naših domova napravio zgarišta kakvu je namjeru imao. Moramo odati priznanje i zahvalnost našem sugrađaninu Lojić Ibrahimu, koji nam je sa svojim velikim vojnim i ratnim iskustvom pružio nemerljivu pomoć u organizaciji odbrane i taktici ratova. Također ne smijemo zaboraviti ni naše mještane, koji su tokom cijelog rata bili angažovani kroz razne vodove na uređenju borbenih položaja, kao i one koji su svesrdno materijalno pomagali našu odbranu. I na kraju poruka svima, a naročito mlađim generacijama, našoj djeci i unucima, da nikad ne smijemo zaboraviti naše šehide koji su dali živote za ovu našu današnju slobodu, naše borce koji su dali dijelove svog tijela i svakako sve borce koji su veliki dio zdravlja ostavili na liniji fronta. Neka nam oni budu uzor kako se brani i voli svoja domovina, jedna jedina Bosna i Hercegovina. Naravno, zadovoljstvo mi je da sam danas ovdje sa vama. Posebno zadovoljstvo mi je biti među pripadnicima 107. viteške motorizovane brigade i to svugdje na svakom mjestu spominjem. To je dragulj koji je bio u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Možda jeste subjektivno, ali ću reći da je bilo više ovakvih ščeta, više 7. bataljona, više 107. viteških brigada, vjerovatno bi ova naša zemlja lijepa i jedina nam bila puno veća, puno šira i puno više bi slobode bilo. Ali šta je tu je? Naravno, mi smo danas ovdje da se sjećamo teških vremena, da se sjećamo neke prošlosti koja nije tako davno bila, a koja se nama vrlo često ponavlja. Zbog toga je bitno da se sjećamo ovih teških vremena, zbog generacija koje dolaze. Posebno je zadovoljstvo što to danas evo obilježaju oni koji nisu bili učesnici rata, bar direktni. Jer, kao što znate, nekoliko metara odavde vazdušne linije bile su neprijateljske snage i bili su oni koji su jurišali na temelje ove države. Ali ova zemlja u svojoj armaturi ima najbolje sinove i svi oni koji bilo kada pomisle moraju računati na to da je u temelje ove države da su ugrađeni životi naših najboljih sinova, naših šehida i poginulih boraca, kojima svakako treba odati, i evo danas smo ih se sjetili, veliko priznanje. To je jedna stvar koju moramo praktikovati, dakle sjećanje. Druga vrlo bitna stvar jeste da vidimo gdje su danas djeca šehidska, gdje su njihove porodice, da li imaju svi stipendije, idu li svi u škole, mogu li naći posao i tako dalje, kao i djeca ratnih invalida, kako oni žive, pogotovo gdje su demobilisani, kakvo je njihovo stanje, kako su njihove porodice i tako dalje. To je vrlo bitna stvar i o tome se mora na ovaj današnji dan, prije naravno ove svečanosti, progovoriti u nekom zatvorenom krugu, da vidimo gdje smo, šta smo i gdje danas pripadnici i ove čete, inače borci, gdje se nalaze i kako žive. Nadam se i evo
obećajem da kao predstavnik boraca ćemo se boriti da se stanje boračke populacije popravi nabolje. Današnjim stanjem nismo zadovoljni u potpunosti, ali vjerujemo da će i ovi događaji i ovo sjećanje ponukati odgovorne da se malo odgovornije ponašaju prema ovoj populaciji bez koje ne bi bilo ni slobode ni naše države Bosne i Hercegovine. I na kraju, naravno, u svoje lično ime, u ime Ministarstva za boračka pitanja Vlade Tuzlanskog kantona, želim vam čestitati ovaj današnji dan, ovu godišnjicu, naravno organizatorima i svima onima koji su danas doprinijeli da danas se sastanemo i želim vam svako dobro, uspjeha i sreće u narednom životu, odnosno nastavku života. Hvala vam, prijatno. Dragi gosti, imam veliko zadovoljstvo i čast da vas u svoje ime i u ime općine Gradačac sve poselamim i pozdravim i naravno koristim priliku da se zahvalim organizatorima koji su uprkos teškoj ekonomskoj situaciji našli i sredstava i hrabrosti i vremena, uložili trud da nas sve ovdje okupe kako bi se danas prisjetili svih onih bez kojih je vrlo upitno kakva je bila sudbina ovih mladih koji su danas u ovako velikom broju s nama. Ja im se u to ime zahvaljujem i nadam se da će ovo obilježavanje postati tradicionalno, a da će se ovim primjerom rukovoditi i druge mjesne zajednice koje, kao i ova mjesna zajednica, mogu da se ponose svojim učešćem u ratu. Ovo nije prilika da se govori o nepravdi koja je nakon rata učinjena boračkim organizacijama, pripadnicima demobilisanih boraca, ratnim vojnim invalidima i svima onim bez kojih današnje Bosne i Hercegovine ne bi bilo. Kao što je ministar rekao, o ovoj temi će biti puno priče i prilike da se neke stvari dovedu na svoje mjesto i da se oda dužno poštovanje svima onima koji su učestvovali u stvaranju Bosne i Hercegovine. U tebi je Sarajevo puno se daha, u tebi su gore noge, gore visoke, i studene iz Vojvodine Bosne ponosne.
Zagradašca bijele kule, zmaja od Bosne. Sokolovi zakletali, hajde žalosne.